nang lipan kecengsi kardom nang pajirik lo. Laan arat do pini nang karjudun apan, especially Karbianglong, a future, a destiny, kichini jipan, ilitum ay issues ay koson pensi ke solve koson pensi ke paprang ponji apan. Lasinang liket Autonomous State Demand Committee kecengsi pensta arjap tip lo nona da doiglang. Lasi Autonomous State sinangli hangik bom lo. Lasong bong ben non lom isi keklang bom do 6 schedule alam stame 6 schedule da pangtang nang ji 6 schedule kini lan susia power sahi litum wantu nang lang ajana lang po. Labang song bong nangli Autonomous State kehang along. Isi a contradictory ba isi nangli opinion ko sono 6 schedule kehang along 6 schedule Autonomous State ke hang along 6 schedule lahaya kaprek ay issues bang bom bulute pini kopi si manik ji koson je plang iktahay nang li opinion especially labang masabo jeserek ji ma kay besang ho kamne 6 schedule tong tema Autonomous State si thelo 6 schedule ajak kong tong ong muma mate Autonomous State ajak kong si ong po Autonomous State versus 6 schedule la soputhak nang liya sapu pajir miegi ma moderator kahai kum hata kardom pilol pen panelist tu lepen kadu wedak audience pandani lihin pen kardom pilo prangsige hinyang dengan ingen tiga bangke mu nilhan ka pachini hut MOS a signatory pusina putani likali jab bahini do me wasa signatory ke buliram terang ka hai lapen rom sing taron ka hai to bangse MOU a signatory lo pada da do ulang se tan ni la hai ni yam de lo ta la salam a clarification phan ni non bangke cheng sili banar jo bangke Autonomous State hang bom hut hemprek chu hang bom hut 6 schedule nang hang dun waret plute dak sik sakse da jima bu thek lor alam lo sik sak pu niliang thai da na lo lagi people sik sagi po bangke India government Assam government tu bangke dak state nang pingtung te dasi mara tuma 6 schedule ke hang hala pansi support po 6 schedule hang rong pura aningka rong lu government of India government of Assam 6 schedule po pio hormulo plute nilipana pajiri mi andelu kar biatum ba north east hala sohut ST podum ST hil sakhe tu thek thlang rilang pu apung chong olang pusi osomar kong air phan le chulang ka pichu son si 6 schedule ke la chulang ateng lu anpar ni lipom dulu dake explain por with that malom swet mati malom se porong pichot ke 6 schedule a constitution bang ke mupen MP ka hai ningjelo article 244(2) administration of tribal areas hareng lo din husi British adin hupa sina pangcheng pilo wangbong bom si constitution long tapi ponder lo constitution ke to atunta ponder lo tola bang anang pola tu phana sabso ana me thanga a self reliance local self a government pa salam na si hada ka jakong piwe ajakong alam mu apor ka prek cethanang pule cethanang sedap nili phala whatsapp long da tok dun lo jela 6 schedule pojar bangke lake an kang tang chu nelang pot la sumri phan an kang ther pinang pu athip pilam lai lo la sip Karbianglong asor Karbianglong ke thek re tum non anta an kang ther chu bom lang ma aku ni liang kar ju thulup chu bom nang nelo ni li po teng bangke angkang tang okan sunang punong ke itunda ke thek ding loge itunda thek loge doctorate do loge dake
doktor dulu ke, profesor tum engineer tum dulu ke, kategori tum dulu. Asip non ke state sinang po, state de naga tum ke 6 dulu pan turpit pedet boleh. 6 dulu lagi meret putar naga tum ke la so 6 dulu ke deng de delong mati deng pu. Sa naga tum halas benda bang kategori tum do opos la so 6 dulu pen bang ke kayak je pereng pu pen jok sip alang tum sida ha hempek ke jahang. Miju tum dah song thalu. Deng lo sida state chilong de lo la dake tribal state penak lo state along special power pilo culture cerai pan long le cerai ya pan amada khe me ke cerai ya pan asip meju prang lusa hills pulo apike meju pulo la so council bangke meju tung dissolve that lo 6 dulu ke meret putala Mijurama asort up, Mijo tumtala so 6 dulu bangke dissolve that pung. Atep 6 dulu pen 100 times sakang tang hormon silong lo hatung ke state. 1000 times sakang tang hormon silong lo. Nasi pidingo lo apor alam doko opposite itu 6 dulu non ja semet ke hang ke jai ka thar ke hai mu paneng ye ponang alang phanta por tangi. Halas inang li hang bom pelute karbia khe tum hang bom pelute India government pan Assam government ke lakya ning karong akam lo athep ituma phana bangke jakong ke thigin piok phat hala hello itum ke thegam long asel panse ning ye chot pon te besang ho ke hai nangli SDC sing that pen non an hemprek aparman ti song bom lang la pen non an ningkan thongke bra sirke bak ledlo SDC arta de la soprang ta nangli PDF long ta nangli cherap dun People's Democratic Forum hala so party long Holiram terang do ake hai Monsing long pita do nangli ta do hala su hupen non an nangli nang ti song bom lo la pen jasemet ke hemprek phan ti nangli ti song pon lo ente la so hemprek ke palong ya phan puthot nangli poson ka ti song pon si ko so towar kedam si kelong pon ji pun nangli mathai iglo hemprek prong jo ke yi hala ke special provision general provision gali alam the bang ke ASDC ahu ka ching ki hota government pulo state ka selam ya polisi udah posin ona ganang tum state fan state nang pin ik sitani li layman thang da thek the muni sitani li ka chini da bang ke 6th schedule itself is the policy for creation of state. Like parliament, government, central government, state government itu mah commitment. State government itu crossar lu, state government tak croy lu, central government tak croy lu, MP doan tu tak croy lu. La posip dak karbiang long bayan sirsa long kep autonomous state selam nang pu tok ang lo. Hala hello polisi lo state selam nang po dakip. Athai la kep general term article 3 along pele la kep la so state ke hangali ala ke special provision lo la so special provision abang kep claim nang po. Sita people along there. Consistency po with that. Karbili dartum rat kadu. Sita कि जा तुम consistency पवे consistent कली वो that lonely tick वो that पवा है हाल सब बांग उधर सिनो dah hang bang udah look number 1 number 2 bangke 90% akar biar tum yong sih hempreng nang ne plude India government pe kalau na pire ji ana hek piat pon chu thako pu ai chu chelo ni lige poret puluta wan doi bang pondet pu akawlo nang chu chip bu Nigeria chon mati mupen Congress a dak district president ka hai nang jelo non pa wang lu te
ni tung ke handbrake people pu batahin koi power bang alu ha India government ha India independence ke lom pelen lagi pugli 1969 na pita power do big lo that Congress people lo karbiang lo Congress leader tum hada nang tum central government aphan nang tum chipe koram thik sede nang ning hang he an chu chip pukok lo na sakune tum Congress tum non ta chi chak le lo po bang hala ke chi chak big lo Sita daga tumbang si chok si nono government ang pipedaji hempre ka hang ni tum 9,000 ke phut kilo aho hasin li kan ni hempre ka hang ni li hello candidate lo ni li 9,000 wet out of 7 lakhs out of 7 lakhs 9,000 puluten li ke hala ke 1 lakh along ta kon kapuri pola nang tum lakhan kon percent lo 7 lakhs pulai kon percent lo 10% da liende te hempre hanga aning hang de side lo no to from dum da nilige bulong lige BJP pen posa chuansi election thur le puta nang ke koi thu bang ke se hal ha bang ke itum hempre long jo kiji punili po bang ke jong si dak 60% namun jong si hempre nai pute India government of people hala ke nang li Norosing hora phanta koi dam nang ne no na prime minister phanta kroem nang ne bang pa koi ke chok che ke tum san ke lok chu chelu puni tung ga oka han chu chelu pu hala hello tung ni chi bin ni pena para mo pena jakalan ning je lo la ke subject kali tali mo pen ga ni je pon PGR alam Kongres tumba chekroi dun sitap niliputhui ke chekroi dun pulute dewo broto soikya bang publicly alang non cheneng ye thunon eviction chekroi lopu ha hempel kroi joy chole pulo Chogi klo la bang so PGR putak bang clarification pi klo pot lailo la senilita la solam si pulo la si tum ke hempre ke longjo kheji la senilika patai te pillo patai pillo claim ra peranang claim nang hang ra penang jai ka thar ke hailong ta patai lu da no da bang wang we pu chi pu ma lang lip nilidam lo jakas ke seng huda to toks ni tum nang du nang nelo ni tum ke theka the nang du nang du delo sita dak breaking nang pi dunya pan relief pati nang tum toks ke dam ji pa group sip suri phota preng ya a gathering lo pude ku pusi India government na response po nang li du na li ta wedat pu nilifan pilo na thak sonjoy killing do nilisang nilil dun de te autonomous state lukson dat po Chogi po lasi son pedak lasi tum hemprek long choroi klo jasemet pet hemprek chepalong lokji a hindrance a problem ba nangli experience junto nangli ke theklong experience nang se report nonamang ke audience pen nangli tumpen si jongsi peni arjuekji plote aponang piklo specific avema mayok ta avema lang lipan karjuekji ho phi inut ha hapu bahini bang thom doel de lapu timong sang open 30 seconds sang bong specific thihek pen specific nang li pc karjuekji ma laler juek nili karju alam thega ave sita aisua tenga sapu pudet po non aprang pie sangma ke do huta small state creative polam congress huta do ako non api bp government ta india long 50 state pakleng ke pa plengi polam do lasi la soni long ta atwar ke kajithu do
Laso comparison kuri ke Amerika ting thur oda det sita bang state pocket do ko alam. Lasi India long ta state pocket do ji bang ke kacerai pon non BJP government ta pe Nang list question mang ke? Lasi nili ki pui bang ke central government mang thik bideng na phi itum kar bitum kupua bidi kelem si so state ke man thek po. Lasi nang le so bidi bang La- parti mitha. Pamos, tame pajer mi iglos, tame to. Hapu. Ho athak long ik lokari nang to ning jek. Yes. Respected. Specific question 30 seconds ang bong. Specific bimar jo. Okay. My question to ex-CM Johnson Bay that he said karbi siksidul ke angkang therachopu. Ilitum ke non ke dake hor kangri pelenge bangali. Usumar kepine rong asole dake dogali. Lasi please would you define what is siksidul? Ililalo nalipan one question. La penisi question mangke je during your mandate time you have got enough mandate to bring autonomous state and to offer autonomous state for the public. Why you fail? It's not MOU. The stumbling block for achieving autonomous state. Lah hindi ni question je. Okay, thank you. Yeah, that's all. Next. Hala speaker. Long Kardom, Nilimen Bikram Hansing, Lapenili, APSLC President West Karbi Anglong. Specific question nili Akihai Johnson Bepan Karjong Tung Lahenlo. La soprang panel tumanta pulo 6 schedule lapen autonomous articles 244 lake sonni ason si pinchong det. La sini alan pan specific karjugang tung bang lahenlo articles 244A lapen 6 schedule kachera block kupilo. Athema 6 schedule long paragraph 20 teng pen pulo tangte laso paragraph 20 tribal areas ladak pen si articles 244A nang kaparjab jakong do. Jongsi 6 schedule jakong yongsi cewar et constituency 10 jongsi under 6 schedule pen delimit that. Kalinang specific question. Articles 244A itum ki hangya jakong do lang ma. Jongsi article 6 schedule jongsi awe pulo tangte articles 244A ta bongoli bihari dum dan ke hang dun jakong ta dojima. Thank you. To. Li po bang segar jo prang lo la se. Etivet pen se po poralam do lo la se. La bang ke ni mohta ningje pon lo ha media long tap ningje bom lo itum kenang jia tum an nang ji plute. Elam ti kroi nang ji. Hang rap pe nang pu. Mani dam vi po bang ke long le lu. Hala hello. La ahem pe ka pelong nang bang che kroi sa lo te long pu lagi. La cholo che kroi pe nang claim na pe ni MP ka hinang peja ponang Delhi ga lang ke get pass do kok lu ke. Nasib alang li sinang la nang ja ponang. So ni bang ke ngolang li pulo article 244(2) la pen article 244A separate hormu lage. Laga separate lo article 244A pen dordelo pusi Indian Parliament pen 244A nang salam pilu. Power kapre article 244(2) along ke pen ke nang 6 schedule wang lo halaso 6 schedule pen nang ke college control ne B.Ed college control ne hospital control ne officer ke the chief engineer tum control ne dak posang lele dak ke tum ke the tax share between state and central pu halabang long dun de article 244(2) teng ban bangke hala ke pulo la ke ha na consolidated fund of India pu nang pipo pulo hadak iman to tokte jara tokte lo ha dak penang lupo dak council lo nang lu takali Assam government lo nang lupo Assam government chi puji ke ame thanga revenue account long thap thot po hala ame thanga state revenue account long chi thap thot po an ke thang posa sinang badun lok le si hala Assam government bang ke nitum sinang pilu de pupo hala chi di bedam te dinguji hala kil subject severe puta chi di benang an sinang phathuno hala chi bedam ni pilu de ahe nili
si pindah lang CM claim nang kok masih ang ton alam nilitas tadi nang kok lu. Jok celo lagi. Ha, Advani panjat damo, Advani long. Hala tak pilo artikel 244 ke. Non alam grade ha nili CM hun kam kor pra. Hala sota daga BJP tu hem pek nai pusi ta Advani sarafan kupimat 244 pupa bujam tekte. That's specific question ke lah hello. Te tu 244 tu abang ke lagi district apa panjolo state kali lagi power long le non abang mesti tani yenang kopo itu babang tu tani yenang kopo Tiek pen haru. Titini jong helenang MOU tok ekor cetok sita dakke state aja kongwan elu state tenge claim elu hala council long 6 long ke hini bang ke niliputi bang ke mupa ni hang pudun kuma bang ne MOU tok that sip hempre ke pan bon cek putang naga tum cita olo nang li silong ekor lang tha 1975 anengkan silong ekor between Naga extremist insurgent and government of India kupilo hada kacik kroy ke Naga insurgent tum ke India affect arum si do bompo nitum kroy po Naga insurgent tum cipu alam lu kroy po lo so India that la so piloma paramountship and suzerainty halabang sa power along sip dobam po sip 1975 ani kan ha silong ekot polo tok ang lu non man itu hala YouTube long langut sita telang non ite sita hala so ke tok per jok ke naga tu mandulong claim no dak luma more power wa no dak luma ba andulong claim mo long bom lu Jharkhand tu bang lu je tok dalo 96 ni kan ha tum ke hang ka separate state kasi tok bang ke Jharkhand area autonomous council pusi pulo 180 members do da pethetan sita hala so lu je tok that Jharkhand andolan tum separate state alar pen hala autonomous Jharkhand area autonomous council deng that pranjok api separate state hang no dak luma Besang coi poma. lah hello ini Oh itu. reply bang Curi kilo. Curi kilo. Nang lipan. Curi kilo.